Entah mengapakah hatiku bergetaran. Alright guys, kita ada amplifier dari jenama MTX. Dia datang sekali mikrofon 2 biji. Dia bagi 2 biji mikrofon wireless. Ini untuk cas dia. Okay, mic ni dia boleh adjust volume daripada sini dengan echo. Alright, ada 2. Cara pemasangan dia sangat simple guys, sangat senang. Plug and play je ni. Dia macam Crossfire punya amplifier built-in ni dia akan bagi wire power dia. Wire power ni dia ada tulis kat belakang ni big screen. Bermaksud pasang dekat kita punya Android player. Alright. Masuk dekat Android player. Jadi wire daripada kereta tu yang sambung ke Android player masuk dekat sini je. Ini daripada kereta daripada kereta punya. So yang amplifier punya wire power ni terus sambung dekat Android. Okay. So pemasangan dia sangat senang lah. Kira plug and play. Dan belakang ni dia ada volume untuk depan dengan belakang. Ini untuk up volume, tambah lagi. Sekarang saya tutup, dia akan ikut Android punya volume lah. Jadi kalau kita buka lagi, tak payah buka habis lah, buka setengah pun dah cukup kuat dah. Sebab dia dah tambah. So boleh adjust lah depan dengan belakang punya speaker. Yang ni masuk untuk subwoofer. Alright. Plug and play amplifier untuk karaoke punya. 80 watt kali 4. Wireless. Okay. Ni boleh volume dia. Ada echo. Test. Tutup. Sekarang kita buka echo dia Test. Okay guys. So volume dia pun boleh adjust. Test. Okay. So korang boleh lah karaoke dalam kereta. Semua Android player boleh pakai guys. Semua Android player boleh pakai. Plug and play saja. Okay. Plug and play saja.